mubabarire. None se nutamubabarira uzakomeza kwikorera uwo mutwaro kugeza ryari? Ikiza nuko wamubabarira maze ukabaho ubohotse. Wibuke ko ijambo ry'Imana rivuga ngo imbabazi ziruta urubanza zikarwishima hejuru. Nukomeza kubaho nta mbabazi utanga uzakomeza uremererwe. Wenda na wundi wanze kubabarira nawe ntabwo yibuka ko yaguhemukiye. Yego yaragukoshereje, yagukoreye ibintu bibi cyane. Yego yagukoreye ibintu utanamubabarira. Wumva rwose adakwiriye n'imbabazi. Ariko wibuke yuko umuntu ubabariye adakwiriye imbabazi, izo nizo mbabazi nyazo. Wibabarira umuntu kugira ngo atazongera, ahubwo mubabarire kubera yuko ari ibyo bikurimo, kubera ko uri umunyembabazi. Imana yacu nayo ni inyembabazi, natwe ni byiza ko tuba abanyembabazi. Mubabarire kugira ngo ubeho wishimye. Mubabarire kuko kubabarira ni ubutwari. Kubabarirwa ni amahirwe pe, ni umugisha. Kandi nawe Imana yakubabariye byinshi. Rero b'intwari nawe umubabarire, ubeho ubuzima ubohotse. Ni Ishimwe Joseph, komeza kugira impagarike n'ubugingo.